turagarutse ngira ngo nuko nguko rwambikanye murona dutangiranye n'intambara y'ikirere. Izo ni helikopteri cyangwa indege za kajugujugu z'intambara za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zamaze kuba zambarira urugamba, zinjiye mu kirere ziragiye. Ndaje turebera hamwe iby'izi ndege naho zari zerekeje. Tuvuye aho ndaza kunyura kandi Iwarikare muri Semusi na Kisimba. Ibyaho ntabwo ibintu byoroshye. Ni mu gihe M23 kandi muri Kamanyora, ubwo namanutse muri Kivu y'Amajyepfo, yamaze kuba imara kugira inama ikora rukokoma muri Kamanyora, kandi hari ibyo yamaze kubitangaza ku mujyi ya Uvira ndetse na Shabunda. Ndaza gusimbukira i Kigali mbabwire yuko burya perezida w'u Rwanda ntabwo yavuye i Buruseli, ubu yavayeyo amara masa cyangwa yavuye imbokoboko. Union Européenne yaje kubimupfunyikira ibahasha yagatubutse. Iyi ni Inkubi Official TV, nguhaye ikaze wowe ubana natwe ukadukurikira umunsi ku wundi, nkusaba ngo ushatse ubu ntiwakwemera ukadukorera subscribe. Koko wadukorera subscribe, kandi nawe wabikoze ndagushimira cyane, uri umuntu w'intwari. Reka ngusabe ngo ntuze kugenda udakoze like, ubundi tuhurire muri komanteri ugire nawe ibyo tuganirira ku bunararibonye, ubushishozi ndetse n'ubujyanama bwawe muri rusange ku makuru tugiye kuganiraho. Reka nkubitire muri izi ntambara rero. Mutangiye mubona amashusho ya helikopteri cyangwa kajugujugu z'intambara z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi ni indege zari zirimo ziratambuka, si kera rwose, n'ejo ku itariki ya 9 mu masaha y'umugoroba nibwo zatambukaga, zerekezaga mu ntara ya Ituri. Ni muri Ituri aho zari zigiye guturaguritsa CRP ya Thomas Lubanga. Ejo bundi nibwo nabagezagaho amakuru y'umukoroneri umwe wo mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo witwa Justin, wari wamaze kwiyunga kuri Thomas Lubanga. Amakuru ye narayababwiye y'uburyo ki yari asanzwe n'ubundi ari umugambanyi muri FARDC nk'uko byaje kuba bitangazwa na Ngongo, Lieutenant Ngongo. Nyuma rero izi kajugujugu ejo ku mugoroba nibwo zafashe ikirere zerekeza ahangaha muri Ituri, ahazwi nka Njugu, ni hafi aho ngaho Njugu, aho zari zigiye guhangana na Thomas Lubanga n'uriya mutwe w'inyeshyamba we wa CRP. Ngira ngo murabizi yuko iyi CRP ni agashami ka AFC kabarizwa hano muri Ituri. Mukaba mubizi mu rugomo rukomeye cyane, aho izi nyeshyamba zagiye zishinga ubuntu bw'ubushami, ngiyo CRP, ngiyo ngo ADF, ngo NARU, bukumva ngo haba hashinze ngo tware ditabara zatwirwaneho. Ibyo byose biragenda bigahurira muri nyina n'umwe Nihima Impaya. Hano rero mu gihe ejo perezida Faci Beto yari ari Buruseli afite ikibando mu ntoki arimo arahondagura mugenzi we, kajugujugu mu kirere nazo ntabwo zari zoroheye inyeshyamba za CRP za Thomas Lubanga. Amakuru mfite nuko baraye babacucumye, indege zari zibahinzemo ubudehe, kugeza ko ubu muri iki gitondo agahenge kongeye kuboneka hano muri Njugu, aho ubu ngubu ngo umutekano wagarutse, abantu bongeye batuje nyuma y'igihe kitari gitoya izi nyeshyamba zarabagize agatobero, zirirwa zibanitaho umunsi ku wundi. Izi ntambara rero buriya iki ni ikintu kimwe buriya Faci Beto aba arimo arerekana. Faci Beto ejo yabwiye mugenzi we ati igisubizo cy'intambara ni njye nawe tugifite mu biganza byacu. Mwabonye ukuntu Andere uno mu Birigi, Andre Frahati, nawe yamaze kuza abigarukaho avuga ati natunguwe n'ukuntu perezida Faci Beto, perezida Tshisekedi yahereje mugenzi we ikiganza cy'amahoro, undi aho kucyakira akamugaragariza yuko yiteguye intambara. Buriya Beto hari ukuntu aba arimo araca amarenga. Uno mugabo ntabwo ibintu bya Kongo bigituma nanapanika mu mutwe cyane ngo nibaze amaherezo yabyo. Gusa FARDC hari ukuntu irimo iracishamo ikagica amarenga, ikabereka yuko ifite ibikoresho, ikabereka yuko burya intambara nubwo itarimo irayirwana ku rugero abantu batekereza, atari uko byayinaniye. Wibeshya yuko niba izi helikopteri zihagurutse se ebyiri zagiye zicucuma Thomas Lubanga, ariko se Thomas Lubanga ntiyari ahari, we yari yahunze, aba yibereye muri Uganda. Iyo atari muri Uganda aba yanyuze Bunagana, akaza akaba yibereye i Goma, ari muri izo propagande zabo, akongera agahambira agasubirayo. Rero
Facibeto hari ukuntu aba arimo aragenda bacira amarenga bereka yuko burya arafite ibikoresho, ikirere rwose kugikontorora ni ibintu biri simple kuri we, bimeze nko kunywa amazi. Ariko igisekeje ni uko buriya ni bya bindi nyine ngo buryo bwira intumva amara amanonko, izi nyeshyamba ubona yuko zo zafunze umutwe zikavuga ziti tuzarwana ku munota wa nyuma. Izi ndege rero ntabwo zaje kuba zirangiriza aho ngaho urugendo rwazo muri Ituri, zanakomerejeho, zikaba zivugwa yuko ubu ziri mu byerekezo muri target zifite ari ugusubira muri Kivu y'Amajyaruguru mu bice bya Masisi, Rucuru, Walikale. Ahangaha nkiri muri ibyo bice, reka ntite nanakubitiraho nkubwira yuko CMC FDP Dominique Ndaruhutse n'umugabo witwa Janvier Karayira, aba bagabo nabakuriye ingofero, ukongeraho General Otopokarame ngo ni Feke Haduyi, uyu nguyu yabarizwa muri Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko muri biriya bice bya Uvira za Fizi. Aba bajenerali uko ari batatu ntitaye ba Yakutumba, ba Foka Mike, bande yande bose, aba batatu nkubwiye wari uzi ko buriya CMC kuva yakwinjira mu rugamba muri Rucuru, ubundi CMC ibarizwa ku ruhande rwa Rucuru, nta na rimwe FARDC iraza kuyiha umusada, nta na rimwe FARDC iraza kuyiha inkunga yo ku butaka. Bo ubwabo bifatiramo bagahangana n'izi nyeshyamba, bakazijegeza, bagaterura, bakatimba hasi, ubundi undi akabyuka yirukanka cyangwa yanareba nawe bakahamutsinda. Izi ndege rero ziravugwa yuko zigiye kuva hariya zikaza guhita zikata muri target zifite, zikaza kwerekeza Kivu y'Amajyaruguru. Izi ndege zikavugwa kandi yuko zahagurutse kuri komandoma ya General Masunzu ariwe watanze iyo oda yo guhagurutsa zino ndege kugira ngo zifate ikirere zerekeze muri Ituri. Muri Kamanyora muribuka yuko mu minsi itambutse Oscar Barinda yavugaga yuko ngo umujyi wa Uvira ngo bawugose ngo ku rugendo rwa purusa 80%, 20% niba karaje kubananira ntabwo nzi uko byaje kurangira. Ariko ejo habaye inama muri Kamanyora yahuje izi nyeshyamba, bongera kwiga ku cyo bakora kugira ngo bafate Uvira na Shabunda. Ni nyuma yuko bari bamaze kwinjira bizeye yuko Shabunda bayifashe, banatangiye kuyidekarara yuko ngo yabaye tombe, bakaza gukubitwa n'inkuba, bikaza kurangira FARDC, Abarundi na Wazalendo babaguye gitumo, bakabashushubikanye, bakabasubiza inyuma. Ejo rero habaye inama yuko uwitwa Stanislas ni umwe mu bafite inkomoko muri bino bice bya Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko muri Uvira na za Katogoti yo ngiyo. Uyu mugabo rero akaba yaraje kwiyunga kuri izi nyeshyamba za M23. Nyuma y'iyi nama yaje gutangaza agira ati vuba ahangaha bene bacu bo muri Uvira turaza kubatabara bidatindiganyije rwose, mwiyegeranye, mwitegure, tugiye kuza kubakiza ngo mubabaro. Ibyo yabigarutseho nyuma y'iyo nama bari bamaze gukora muri hano muri Kamanyora. Nkaza kuvuga nti rero uwagukubise yanagusubira, nta na rimwe, nta kwezi gucaho cyangwa icyumweru gicaho ku bitangazamakuru byabo nta yindi titiri haba, ni Uvira tombe, Shabunda, Mwenga, bagenda bongeraho ngo Pinga, ngo Walikale, n'utwo tuntu bahora baririmba kugira ngo bakomeze bayobye uburari, abatabizi nabo bagire ngo koko barahafashe. U Rwanda rero rwamaje kuba perezida yavanye ibahasha rwose i Burayi ingana na miliyoni 95 z'amayero ngo zigiye gufasha u Rwanda gukora imiti. Aya namwe mu makuru yaragezweho rero, reka mbashimire kandi mbibutsa kudusura ku Inkambi TV, naho turahari, turimo turagenda tubagezaho ibintu bimeze neza cyane. Ubundi mugubwe neza, turasubira. Bye bye. This video is not for to promote any terrorist, violence or hurting. Our purpose and target is to inform and to teach, not to hurt anyone wherever. And I repeat that we never made this video for to promote any terrorist or to promote violence or to promote any hurting. And our purpose and our goals is to inform and to teach, not to hurt anyone.